Pasalamat yung City Government ng Ciudad Angeles, king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II, king JDN Realty Group, king gewang gift-giving activity para kareng personnel ng Environmental Management Systems o EMS inyang December 17, king New Point Mall. Lalam ning programang One Gift ni DAKA JDN Group Noche Buena Package bilang pamagkilala king balaw sa serbisyo at sakripisyo ning EMS personnel king pamagpanatili ning kalinisan at pamagpanatili ning kalinisan king syudad. Agpangkang Mayor John Lazatin maulaga ing papil dareng EMS king pamanyese king kabulasan ning publiko at king pamagpatupad kareng programang Clean and Green na ning city government. Pinuri ning lokal panibala ning inisyatiba bilang patune ning pamisasan metong ning pribadong sektor at ning pampublikong sektor para king meto nga malinis, mas ligtas at mas organisadong syudad. Ako po ay Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.